kala situation mo fewndida kala situation mo wonda si a ari ka Allah subhanahu wa ta'ala a wadi hore mako a miskino yeso makko a torike mo kanko Allah jabay joni no wi en ko ayyo mardo nawnudo ko ayyo nawnudo ko ayyo mardo ande ka bernde ma miji to moƴƴa dara ko hondum ani ma ka bernde ma ko fi bibbe maada ben ko fi dewgal maada ngal ko fi golle maada den ko fi sibbe maada ben ko fi jawdi maada din ko fi cellal maada ngal ko hondum e ande marda ko bonnereji di bonnuda Allah din falda yo Allah yafanuma ka ko hondum musiddo juldo kala ande de marda ar fewta Allah subhanahu wa ta'ala sabu wallahi si aduna on fop fewtidi e Allah be woni e place goto be noddidi mo noddandu woturu hara ko e haalaji sertudi hara ko e language sertudi wobbe ko français wobbe ko arab wobbe ko pular wobbe ko soso wobbe ko maninka kala haala hara be fo be fewti wi'etedo Allah wallahi billahi tallahi be noddimo o nanay mo kala mabbe kun noddi kun o jaabinay kadi ko du wadi si o wi en ko hay denni lawi si woni e sengole fetere nibbitunde ni noddi Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Thumma as-salatu was-salam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibbe julbe teddirbe dina al-islam. Falde yewtugol do kon ko hunde wonande julbe be muhimmu moƴƴa hiwunde tawnde kala e meden no haton jini ndero e landata ko si goddo no haton jini dum do hiden andi mo kala e meden kala biddo adama surtout juldo gomdindo Allah subhanahu wa ta'ala no haton jini e ko wonde yewtugol do sabu ko hondon ko yowndiri e ko wiete do du'a ko fi dum fallen andintingol jama on seeda ko wiete kon du'a e moƴƴere ko woni kon e wadugol du'a aray musibbe julbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala o dalika qur'ana makko بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودعوني أستجب لكم ووي توري لم من جوم مودون أستجب لكم مجابنا نعم رو إنالي سيد أماري دون دو باسيد أماري دون دو ما سيد أوالي دون دو كوي ودعوني أستجب لكم توري لم مجابنا نعم أرى مسيد رجل تدو دو أنك وند أدوني هنده سي أميجي تيكي موجة پلت هنده كوند دو فالي جمن دين problem jimen ding problem jimen ding faale jimen ding no buri lebi cukuli men ding joni non ko falden anden tingol do musibbe julbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala o yamir do o aya mo jangoden do o wi'i mi yamiri on onon jiyabe ben onon jabube Allah e nelado ben o wi'i mi yamiri on torelan qala rabbukum ud'uni astajib lakum joma modo wi'i torelan mi jabinana on ko fiyon wari side wadde o do video ko bayno wodi buy fewndo do noddaybe karamo kobe ben na haray meden tori du'a meden fala yo wadam men du'a fi dum do no satiri men ma dum fi pay ko ma ko fi dum falden andentingol do haray musibbe julbe teddube hino dagi ka nodda goddo mo tanni la hino burma laabude malla no burma mojjude walla hino burma jabanede du'a no dagi ka nodda mo wi'a yo torano ma Allah subhanahu wa ta'ala yo du'a no ma kono haray dum don firtani wonde ma an wota du'a no horema de atoro yo goddo du'a no ma ko yo tawe e laawol ngol yidon andi ka meden si hewti remugol ndeda ara ndeda nodda yimbe kile ko be taw ankadi da gollude kadere gesamba idan ndeda wi'a jama on torano ma Allah ko yo taw ankadi hondum hida e laawol ngol haray kono falden andintingol do o wi'etedo Allah subhanahu wa ta'ala o wi'etedo Allah o kanko tu woni lando goto bajjo senido mo tawata fop aray ka makko sans autorisation fop aray ka makko sans protocole fop aray ka makko sans rendez-vous ko Allah tu woni o Allah tu woni lando taw mo buri fo himo mari fo kono abeso naki yidugol le goddo ago beso naki ƴettugo rendez-vous si araka makko ko leere mo haton jinda mo o wi are on taway lamido habbiyo jonnon ammusiddo juldo a woni rali miskino fiya aruka Allah o salano ma du'a a woni rali yeddudo Allah bonnowo Allah abonni rali Allah bonnere haalde mettamo tawa sa arti makko atubi o jabata den bonnere ala biraka a hebirali jawdi fi yo taw harasa arika Allah werdatama idan ko no falle wiugol ko kala situation mo fewndida kala situation mo wonda si arika Allah subhanahu wa ta'ala a wadi hore mako a miskino yeso makko a torike mo kanko Allah jabay joni no wi en ko ayyo mardo nawnudo ko ayyo nawnudo ko ayyo mardo ande ka bernde ma niji to moƴƴa dara ko hondum ani ma ka bernde ma ko fi bibbe maada ben ko fi dewgal maada ngal ko fi golle maada den ko fi sibbe maada ben ko fi jawdi maada din ko fi cellal maada ngal ko hondum e ande marda ko bonnereji di bonnuda Allah din falda yo Allah yafanoma ka ko hondum musibbe juldo kala ko marda kala ande nde marda
arfewta Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki addu'a'u huwa al-ibada ɓe maki du'a on ko ɗum tigi tigi woni dewal Allah ngal balkarmo koɓɓe wi ko ko wi'ete du'a so nani ɓe inna as-salatu julde nden ko firi tigi tigi ko du'a ko ɗum waɗi si on ndaari ka fuɗɗiɗa janngugol fatiha ko du'a wadda e wadde ko du'a woni nder fatiha on ko ɗum waɗi ka lannode a wi'ay tu wala dalina no wi'a yo wi'e amin ko ma wi'e amin an siko an tu woni julde ko ma wi'a amin siko woɓɓe go woni ɗon julde ko ma on fo wi'on amina fi hon ɗum sabu ko du'a waɗɗa ɗum nelaɗo maki addu'a'u huwa al-ibada joni noon an hiɗa mari sunde ka ɓernde ma hiɗa mari probléme ji aduna on fuu o kala men no jogii probléme ji hewti ka aren fewten o wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala sabu wallahi si aduna on fop fewtidi e Allah ɓe woni e place goto ɓe noddidimo noddandu wotoro hara ko e haalaji sertuɗi hara ko e langue ji sertuɗi woɓɓe ko français woɓɓe ko arabe woɓɓe ko pular woɓɓe ko soso woɓɓe ko maninka kala haala hara ɓe fof ɓe fewti wiyeteɗo Allah o wallahi billahi tallahi ɓe noddimo o nanaymo kala maɓɓe kun noddi kun o jaabinayi kadi ko ɗum waɗi si o wi en ko hay denni lawi si woni e sengo ley fetere niɓɓitunde ndi noddi Allah subhanahu wa ta'ala Allah nanayi ko ɗum waɗi nde sahabaɓe ɓen ɓe famuno importance ko wiyete du'a ɓe landino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki nelaɗo ene joomi amen o wiyeteɗo Allah o wi'uɗo men udu'uni torelan astajib lakum mi jaabinana on o watti ɗon innal ladhina jentoɗen dey Allah wi innal ladhina no ɓe yastakbiruna ɓe no mawnintini ɓe no ƴettiti ɓe sali honɗum an ibadati on o naali an du'a'i o wi an ibadati idan oɗo aya no firti ko nelaɗo maki ko wondema ko du'a on woni dewal ngal Allah wi torelan mi jaabinana on ɓen non mawnintiniɓe ɓe sali toragollan honɗum Allah wi ɓeɗo sayadkhuluna jahannama dakhirin ɓe naato e yiite jahannam kala mo torata ko Allah fiw hara ko fiw mutlaqan fiw on no mari probléme kanko e Allah yawmal qiyama himo mari probléme kanko e Allah yawmal qiyama iɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴo yurmeteɗo e wanno ɗo vidéo rappeluɗen fi kala faalaɓe ɓiɓɓe wallahi wa billahi depuis wattuɗen on vidéo tout dernièrement ɗo mi heɓi ko ɓuri yimɓe 10 e jowo bi rabbil ka'aba addi tan ɓe lan audioji ɓe wi ɓe tororike Allah on du'a mo wanno ɗen Allah on nani ɓe heɓugol ɓiɓɓe woɓɓe maɓɓe ko sowiɓe woɓɓe maɓɓe jibini woɓɓe maɓɓe haray kono fuɗɗi ton sowagol ɗum ɗo ko honɗum ko par ce que ɓe laɓɓin ɓernde maɓɓe nden ɓe fewdi wi'eteɗo Allah on mi jentinayi on ɗo audio sonnajo goto pet addan ɗolan oɗo ko hande o addimo par ce que woy fo si ɓe addi mi effacay mais ɓeɗo ko ɓe yewti kon jentoɗen ɓe ɗo tun seeɗa min naali noon goy ko fi tun ɓiɓɓe ko wiwɗen ko kala probléme mo marɗa ko andingol en tun wondema ko wonden ko wullitagol e yimɓe ɓen si tawino e wullitori noon ko Allahu subhanahu wa ta'ala o jaɓanayno en harayno sonjaji men ɗin no uyti jentoɗen audio bandirawon ɗo kono mi yawnaymo par ce que mi falaka yo goɗɗo anditu haala makko kanko yon jento moƴƴa ndaron si on faamay ko yewta kon wona fi anditugol haala maɓɓe ka wonɗen ko fiituyen faamu ko du'a ko ɓe addi kon bisnillahi ta'ala jentoɗen ɗo ndaari sa en nanay on belke jam dala to mi ɗon e jam o ɗimni yema harume weltano o nani sabono so goɗɗo o ani o moƴƴere o tigi na yeggudu duwaji ɗin komin holla ko junɗo men kon ko sappo ɗo min hutori ha Allah lan ɗo ngari alhamdulillah rabbil alamin hare miɗo weltani o yo lokko mbaraji min toriki ma Allah mi fattikama accide ha ɓoya juuta hare ɗo nini komin sowiɓe ɗe lewru e jonte ɗiɗi wodi ko ɗi duwaji mon ɗo min golliri ha ganduɗa lan ɗo ngari mi wi albarka min weltike hare miɗen tori sonnaɓe faalaɓe ɓen fof jiidi yo o jokku ɗi duwaji en ɗo nini i afiya e majji weltike moƴƴa hare lokko mbaraji no accide ha ɓoya juuta ko ɗiɗo mi jokki hunde ko yimɓe ɓen sonnaɓe ƴetta fo lekkelle hunde mi ƴetta lekkelle hunde ko ɗiɗo mi jokki ɗi lebbi gila komi hendi duwaji mon ɗi e décembre ko ɗi mi jokki ha Allah wala ɗo ngari wallahi Allah wala ko boto kanko torete kanko kota nani ɗum mi yafi ay duwaji mon ala lokko mbaraji ɗi ngaccide ha ɓoya juuta are sonnaɓe kadi faalaɓe fof jiidi mum sattiri si hutorki ɗi duwaji ɗo Allah wala ɗo ngare albarka bo nam haray na ɗin duwaji wonɗe wadde ɗo hande ko faalaɗe yewtugol ko du'a on en général koko wiyeteɗo du'a Allah wi en ɓe mawnintiniɓe noddugol mo waɗugol du'a haray hiɓe mariyani ɓe naato yayyite yo Allah dandu noon tawede ɓe mawnintiniɓe kono wiwɗen sahaba ɓen nde nelaɗo yewtunoɓe fi koko wiyete du'a ɓe andi yaka probléme ji maɓɓe ɗi ɓe mari ɗin ka aduna ɗo fop résolve o waɗi on ko goto ko wiyeteɗo Allah wallahi musidɗo julɗo kala ko marɗa kala probléme mo marɗa kala ande nde marɗa résolve o nden ande ma ko wiyeteɗo Allah o ko on petto wawi régilangol mo hara kadi koye hooli sutora kono noon ko sarti goto ko ma laɓɓinanamo surtout si ɗatorade on koma fewtamo laɓɓinanamo jonnamo ɓernde ma nden jonnamo haqqille ma ɗen jonnamo miijo ma gon fewno ka tortoɗamo ɗon hara na ya toromo hiɗa fewti nokkugo na ya toromo hakkille ma ɗen no nokkugo hiɗa mari ɓiɗɗo ɓoyliɗo hiɗa mari ɓiɗɗo mapinɗoma hiɗa mari ande ka ɓernde ma ko honɗum tigi tigi woni ko mapinma min mi anda ko Allah on andi kono musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en si a torike Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓay du'a ma
idan ko no faalde wi'ude wona yen accu ha dum do fejja sahaba be landine laado be makine laado o Allahjo mo wi'uda yo men toro do o no batti men sondomo si men sondike onanay kahi mo wodditi ko ma men ewno si onana Allah subhanahu wa ta'ala o tawi do kanko tigiri yo o jabano hore makko o habaki nelaado sallallahu alaihi wasallam jabo Allah tippini aya special fi jabagol sahaba ben Allah dali wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an Allah wi si tawi woni jiyabe ambe lande kema fi an distance an on hakkundange mabbe wota dum mapimbe wi'ube mi do battibe kala jiyaado an on mi do batti mo mojja mi do nana kala ko hayson fofi tum minanay be wi haray ko hondu wadeten Allah wi wi'ube tum sibe tori kelan mi do nana kala tori do lan mi jaabinay kadi on ande o fodi kanko Allah o wi wa idha sa'alaka anni ibadi fa inni qaribun ma wawno tum hattugol don on mi do batti kono wi ujibu da'wata da'i idha da'an o wi mi do jaabina noddandu kala noddudol kala tori olam mi do jaabina si o noddila do sharti on si o noddilan on ko si o labbina nilan o fewtini berne makko nden e an ko dum woni idha da'an idan musibbe julbe teddube do yen habboragol ko karama ko ben toranto en kon ko ustaz en toranto en kon wallahi an e ustaz an e doctor an e karama ko en on fo ko Allah jeeyo Allah wi inna akramakum indallahi o inali a'lamukum on fami o inali ajmalukum o inni atqakum ko Allah wi burdo on teddude ka Allah on fu ko burdo hulde Allah o inali ko burdo on jangude o inali ko burdo on andude defte o inali ko burdo on wawde wajagol o inali ko burdo on hunjali alqur'ana o inali ko burdo on labede ma burdo on kanude bal ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en inna akramakum indallahi atqakum o wi ko burdo hulde Allah wo idan karamo ko en ustazen no wawma toranade wallahi wiude no dagi kono yobe tawe ka lawol wota wonu ajiya do Allah wa awasa mara hajo e Allah amara problème e Allah ndare ko Allah jabi sahaba ben kon Allah wi mi do jaabina du'a kala jaabido balne la sallallahu alaihi wasallam be maki laysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a be maki ala hay'i hunde nani de hadis nela don laysa shay'un ala hay'i hunde ko buri mawnude ka Allah ko buri teddude ka Allah ko buri du'a ala ko teddi ka Allah subhanahu wa ta'ala ala ko hitti ka Allah subhanahu wa ta'ala buri du'a sabu Allah wonno yidinde an jiya don arata yeso makko hollamo jakka problem ji maadin fu a hol a anditi bay kanko mo andi kono a rekoni si jaka ene Allah problem jandi fo ala reglo jaka sinan Allah haysi goddo go wallitike ma goddum ko kanko Allah wadi sabu on ko kanko Allah woni ko wadi sabu on to Allah yo Allah wade ben nato be aljanna to Allah yo Allah jabani to Allah yo Allah wurnani ko hebuda ko to Allah yo Allah fewnu be to Allah yo Allah du barke e jawdi ko marda ko ka faala da yalle to yo Allah wadane barke e mudum ka wuruda do yo Allah wadu barke e mudum wallahi rannata du'aji ko marde kono an musibbe juldo miji tan hoore ma ni ko dum burma ma pinde ka wonki ma kunno burma mapinde kunno burada faaleede harana ko boni wona tajugol en dam wona bonnugol fi goddo ko angulo problem ma mo falda yo resolve har o lorrata siddo ma sabu ko din duwaji dabba ko yo tawida mari ande de falda an yo regulano ma kono de sonjata di mago na example ange kawtal ma hidon kawti do himo marsinde an ala marsin toro Allah yo perdu an ya marsin na siga din duwaji don na fi kanko yo perdu an ganyoda na du'a fi no tonyira goddo kono ko du'a tawdo tonya ala e mudum wallahi si ala bini darne made immoda julana Allah darde didi tawade tawdaka e farilla si a hebi fere jemma buri mojjude kat ittude 3h du matin be wite don tatabal jemma thulu sayil layli immoda julana Allah darde didi janga kala sura mo anduda watta e fatiha si a gayni wada astaghfirullah berwo ko hebuda fere wada Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim madum wada Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim no hebirda fere wo si a gayni banta juude ma den toroda Allah e pular labungal pos masi ko français nanta e français labudo pos ma e anglais e hala ka burata nande kan sabu Allah ko kanko tagi halaji dim fop wona ya habbito ko matu wawla arab Allah nanay imo andi darne mande fewtamu banta juude ma den bawo asal min darde ma den didi wada astaghfirullah jula ene laado toroda mo e hore ko laabi pos bi rabbil kaaba si ala bini du'a ma on bi insha Allah Allah jabina du'a ma on Allah o jabina du'a ma on sabu wi si en torike mutun ujibu da'wata o wi mi fodi on mi jabinay idan ko ya holo wonde ma an Allah don ko min ko defewndo do insha Allah o jabinay